ну, был под сломом. Ну как, аварийный дом был много лет тому назад. Ну, мы поддерживали, жили. Хотели поменять окна. Окна поменяли, все было нормально. А потом через 2-3 дня смотрим, раз среди этот самый под утро начал ломаться. А сейчас дожди пойдут, чем мы вон на чайхане спим. Потому что в ту ночь мы спали там и начал сыпаться, половина опять выпала. Ulviye Hanım'ın bildirgenine göre bu işte ona komşular ve kardeşleri yardım kolunu uzattılar. Kurman Devlet Memuriyetinin milletlerara bölügü de Umerovlarının vaziyetini yaxşılatmak için çok işler alıp bardı. Yerli iş adamları Nariman Balabuyuk ve Arsen Gafarov bu korantaga maddi taraftan yardım ettiler. Bundan gayrı Ahmejit'ten İsmet Yüksel de kol tuttu. Şimdiki vakitte Umerovlar yanı evinin divarlarını koterdiler ama daha çok işler yapmak gerek. Bu sıradan odalarının içinde tamirlev ve damın kapatılığı yapılması şart. Bundan da gayrı onların azbarına gaz ve elektrik ağını geçiruf meselesi çözmeli. Нам не дают разрешения. Везде для нас двери закрыты. Говорят, что они все взаимосвязаны. Пойдешь туда, они туда тебя отправляют. С постсовета и депутата, и кого я только не звала. Пишите, пишите. А сколько писать? Buna bakmadan Ulviye Umerova'nın bildirgenine göre yapılacak işler daha çok. Kuruculuk devamında onun korantası 20.000 grivnya etrafında borç aldı. Yanı evge gerekli olan vesikalarını resmileştirmek meselesi de yerli hakimiyetke bağlı. Umut etemiz, memurlar nihayet Umerovlar korantasının alını közögüne alıp kalgan problemlerini de çözmeye yardım eder. Dileversi Demetov, Hüseyin Keşveyev, haberler.